Khulumphika takhukte bukhuksong KOKTRIPURAni jorani kok pandawo norokna haina hailam sogo. Tabuk jorani jotoni se kotor koktoma chini Tripura hasene angkha phekmung. Tiprasa sikla sikli rok phekmungo habjak, phekmungni chumuibe kolobjak. Manago dopa hodani thinangni bekreng rok kamai tong. Obonotuino kabangma thayono chini Tiprasa takhuk bukuk song motha khalai phekmungno kasodeni khorangti salai tong himboto khailai tong. Baksa keba kaplayo, baksa keba chiriklayo, baksa keba khorang pepla ragia lasi mabai kiri mabai kharlai matong bayo. O jora obahai tongmung asainai hininu seng kabangma bisi sekangno KOKTRIPURA samani Tiprasa rok salo khorongni khorok tamke thina nangano drugs janai rok a jora phai sokpayen hamani seng nukha o thangnai talsawo kabangma chini Tiprasa sikla rok jora ongyawo nomboroni langma ari langkha drugs jama beberok sakhamia angai thine nangkha thangnai bisiono chung norok moito tongkhna chini bukhuk Dr.Swarnalata Dophani bai chung kok salaimani drugs chayai tongnani drugs chakhe tamong bono bahike seng remedy khaiman ba taisa ke phili phaiman aborokno tui kok salaimani tini buchung haina hai chung opportunity manphika chung tini jora manphika haina hai chini bukhuk Dr.Swarnalata bai kok salainani norok joton saiman bo USA wo America wo doctor ni samong khai tongo hike phaidi cheman bai taklaini phermung bo oro Tripura wo phaimani yagulo boni mokol bai thangbo abo experience angkha abono tei chung tini sungi nelene yagulo kabangma Tiprasa rokni kokasar mungno tei terep sung madam haina hai nonal amsogu KOKTRIPURA haina hai after 1 year Hambai, jotono no, yes, ang bo belai kan no tong thoka, nang may malay, almost 1 year, hingga tam sanai tabuk tayo sa asuk layu ka, chini drugs related kokrok salay na ite, nang mani kokrok salay na ite. Okay, sung tabuk ang tayo saka burning issue chino Tripura hasyo abo nong itong. Bulai toglai yo drugs sanai rok no rom lai kha drugs phalnai rok no rom lai kha hinga drugs sanai rok baksa thui tong bai kha hinga o situation thangnai bosoro to nang mokol bai thangbai obhai mani rok no nuglaiya kintu nang taklai phai mian nang khumulungo thangai kaisa yak bai yak mothani pandawani ni songstani pandaw thangai nang nugui phaika kok sai phaika 100 jona hai aro drugs janai rokni buma bufa hai khaba drugs janai rok phai nang bai kok sabai bekha abo to only one portion that is Khumulung and Mandai area whole Tripura wo busuk quantity omhaike Tiprasa rok salai tongkhana bo hai mato Belai nang mani kok First of all, ang nono se belai kenani hambai na musungo nang last year ano drugs related questions singya hingke ang asik abuniti research khajak la kamu nang nino interview ni bisingo boije phone nai comment of drugs ni je saka hingke abuni pore ang tebo interest khlai ang Tripura tam choli dong follow khagya hingke Africa just information jang first first hand experience kari ani hingka ang ani mokol by witness khaya nini channel nang most of the time nayo ang abo subscribe khagya hingke tai buini thani bo khnao baksa ni village ro overall thayu ro khnai hingke times Tripura info apti rogo aisyo nayo hingke awan bagina ngo kaisa panda khaikya miao hingke ani je katal yak bai yak foundation ni bisingte te local support ni khai hingke abo nai mani ani mane eye opener angkhata ang jesuk one song mane aman sai pana kotor oje problem hingke amno sing actually epidemic bangla bai ke sing mahamari amte hine declare khaimano hingke Tripura ni je drug tabo issues ng tawmani hingke amo actually chinor to skebo statistic ko number ton area register khaiye ba government kuno step na yang itongkha belai no neglect khai tongkha hingke hospital drug related phai je thijak rong jodi borok
cause of death ke khaika hingke saimang kamo je busuk abo kaisa crisis solitongkha emergency actually am hai solitongkha kintu unfortunately china amte data ro krei amte kuno study ro khaije gya jaga o gabon bagi no abo kutuk tongkha ta ko bahike amno komire nai ba bahike upper level ni thege bono tebo incidents mane chengke no new case ba prevalence ke new by old case amno bahike sing stop khanya ni am to sing simi to khai manya chini ta sak funding bo gre ching bo khamo sung phana jot borok ni ase gre he da ni ani ya go ta ase gre abo government level long ni ba amte for example education institution IGM hospital phanakha ba or tama aga AGMC ro phanakha borok ni level theke se phanya nang khate bo borok student no use khaima no para survey khanya bagai borok je post graduate trainee je tongnai psychiatrist ni borok no borok research ni topic doctoral topic sing to ma khayo amrok borok na tirok khalari manor je field thangi khaidi amthe thesis rok work rok khai hingke abon bising borok solution kari oi bahike para recommendation khanya amaro khai hingke actually te bo chung long term effective nai hainu simi jeng para awareness siming ma ba just one small part si ke miawo je 100 jon hai je bomo bofa phaika pa addicted rok khaika bo bhai stage ni rok mane initially ma tong khai barok ne ki ekdom major critical condition tong da first stage the bo stage ni share rok mai like variety cases nukha parents rok belai keno suffering jak kacham case no bisi minimum 1 year 2 years rok sajak rok tongo baksa 6 months no lowest ge baki maximum time more than 2 years rok sajak ge waisa hama waisa safiro mahai ge treatment no phatar go talang mai amate he case no nukha age group wise joto age group no tongo but between 15 to mid 20s abo bisi khobjaka hinke anara tongo ang record na rakha borokni personal unko no at least demographic hinta sengka abo age hinke bo gender ni amtirok anara tono ulang kha khayo amno kisang data karina hanai hinke tai background bo mixed background baksa most of them drop out ungjak madhyamik rogri manliya ba failing kha baksa ke class 12 rok drop out thangka college hab manliya am haino bisi case enke baksa ke tong college tabu poporin tongkho enkai haipano boro use bo khaitungo ke stage wise ni question enke different stage ani mode enkai jeng amno no active user am enkai no chini bagi enke gota high risk level active user mia fungo chai phaini bo tongo ke boro gosika ke ang abon bagi praise bo khaika ang boro saka ta huidi teng chengra kokta sadi ke boro open minded kan phayo boro musungoi no phayo almost 99% case ang boro no sangka no ke jur khaija to phai na ke saisung ichha ke phai ke buang phayo kok sawi phai no boro hamna musungoi no phayo ni sawo ke am kaisa ang sa kha am kaisa positive hope tong kota ke fia china rehabilitation kri am kaisa chini ekdom biggest limitation ng tong kha ke jodi o jaga wo ani kaisa suggestion hinge para je association khul lai mani je anti drug borok jodi mili lai kaisa member unko phana application pan rakha government no demand khaikata advocacy kata am hai kaisa sing nango hangka hangkle am kahamang nai actually ga am te demand public demand to fulfill abo to borok public crisis sing tong hangka public demand no fulfill khaya na hai ma tong rang again dashing samani mote he je mix up ko tong status tong data background browni demography data tong cause of onko nile tamo bagi samani matong mane drugs namani karon ungkloga abani tama region matong reason bo different reason no mia asa ang jora manliya bele patient bangma bagai fia masa mang ni nang singka tamni bagi hine ke most of the time borok saimans labliya
हिंके फ्रेंड रok sapo muchakik se tong thobo boro afro addiction ne asak sai manya awareness kari ko हिंके chairi jaka हिंके boni good feeling khata kya tong tho jaka pleasure mang kha हिंके second time chairi ka free one jari boni chao gam te kheng kha incident ke bak sang ke tong ki ja anxiety rok tong nai one amani ki ja ba isolated ring tong kha dol lo kring kha amti rok bo boro khanawi mukti rok mana ni pan sakha ma ha ke chate chate boro ngi thanga हिंके अजागा नि question bolen ka ham chung oje drugs romani pore para rogo bosung nanya nango tam ni reason ne ngo bo chakha kaham khalai achugi 1 to 1 nang hai borok jebon kam cool mind bai kunu bona tok na hai awe hinke borok bukha khologi के आमते खेते साइमन नहीं but scientifically हिंके most common reason हिंके कैसे को peer pressure जे friend रोक चारा गिने हिनो बा ओ नंगा बा चारा गया नंग कुछ mainly अपन नहीं हिंका आमते कैसे peer pressure रोंगो age group नहीं हिंके second हिंके boredom बोरिंग एकदम time plenty of time बोंग life of purpose करी रोंग हिंके शेलर ता कोक बरो बके आते खेतों खबर बरो आते रोंगी मानो हिंके third हिंके loneliness माने loneliness for some reason माने बोनो डॉल खाना नहीं बोरांग करेंगे फन डॉल बैठों मान लिया खा बाबी ने जे कोनो status फन उनको क्लास फन पढ़ा रो माया फन खा loneliness ता बिनी ते बाबे के तो नहीं करी आमते हेरो वो drugs नो सहारा माने उनको ना होता support ही जब ना होता काम बोंगे मानो के बाक्सा के genetically prone तो बाक्सा बोरोक जो मन genetic माने बोंगे family वो किसा साके ना addict नहीं आमती बोतों genetic cause इनके आमरों कोई किसा risk group हो नंग नाइडी साइमाना बाक्सा बोरोक चुआक किसा नंग माबनी फेगो same amount फना इनके बाक्सा family नंग साइमाना खना बोंगनी family पर चुआक नंग नाइ मांग से family ये आमते है कि ना drugs बो बाक्सा नि body के इंतैसे ताती नो addicted इंगो इनका आमा बो cause तो इनके anxiety इनको untreated depression रोक जे mental illness है ना बुखार बोरोक टोंग ठगी आंगो for no reason amti fru tong thong na bagi rok porok ma sao इसे हिंगे वो थ्री मनी कोई एकदम थ्री थांग का चीनी ते पर सर तो संग दत्त जी सिन थानी न्यूज़ फाइक बा रिपोर्ट फाइक बा रोक ड्रग्स माने या कोलो थ्री थांग का माने शाखा में हुई थी के थ्री मनी कारण कि only drug consume नहीं बाकी जे थ्री ना अन्य कोनो कारण बताऊं many reasons इनके कैसा overdose nani chance tongo among ke drugs ni bagai jemon overdose tangi je furu borok addicted ng thangka nang one tablet bai je ni pleasure mamani nin body brain ke loing thangka inke abo demand khake chai bosaro khaita demand ke angte bonango lemon one kaise toy ma bai ne bor pula happy nang abo roi loi khake inke te san nai ma hai inke ante inge brain tolerance enta sengke abo ni brain tolerance ing thangka inke bote bonango inke nangte aborok te sao इनके साख इनके किंतु बिन बॉडी वो जो blood circulation तो amount के बांग सोगी तो इनके बहुत से फेंक ना रिंगे बा बहुत से pleasure रिंगे तो कब ले वो तो brain से किंतु body वो इनका वो toxic level सोगी क्या गाम ते पुरु के overdose इंगे थियो इनके orang तक किसे साना में सुंग मिया वो any patient more than 80% heroin brown sugar के आंगता मुखाई क्या आंग अमेरिका तंफ्रू नो कैसे questionnaire री रहो का याक बाय याक नो आज अगर ताम drugs use खाई वो drug बूम रॉक के ताई बुसुक बसो निसी में use खाई जोंका इनका injection डना बुकुंगटे जना के tablet जैसा अमरों जतो नो question तो time बस safe उंगानी बगै ते बरो बुकाम के सीमान होने इनके आज अगर सिजाक नो के नंग साइमान कटा जतो न हनीमान जे ब्राउन शुगर हेरोइन आमते है इनके हेरोइन जे ब्राउन शुगर आमनी जे टाइप नि मेड इनको ड्रग्स न के संग न ओपियम हनी कैसे माने तो उनको है त्या बुठाई आबुन थे खायो अब आगी नि जोगो बरो चालायो आबनो जोंनिया ल टोबाको स्मोक खाइमा हैन इनके आमनी मेन काम इनके चिरि ब्रेन न डिप्रेशन खायो आं आगी सामा हैन ब्रेन न डाउन खाइखि बंगा हम बुमुक्तरि थांगै रक्तंगला चिंता पगै इनके ए आ ड्रग न बिसि थैनानि चान्स ओभरडोज इनके तामबन्नी रेस्पिरेटरी सेंटर जे हामानि सेंटर जे बखरो गटमन जों हामा नामनि आमो ऐसे के डाउन खैसा हामा थाक थांगोदा इनके आमो के डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ फॉर ड्रग्स किंतु अमो के
as a most common cause ya baki tangi borok theiba hinge drugs sanai rok depression bungo hinge bagi borok waisi suicide attempt khai ithekene borok kabang sai thithang jena hini thiu जोंआबो साइमिया बरक बाय जोंआबो होनो psychological autopsy के थैमानि परे जदि नि family member ने interview ना खाबो बिन best friend ना का साइमाने जेबो थैनार कल साइतंखा आमते हेटा हंगे जों तो बरक ना psychological autopsy के आमते रावै खाइमानि या interview friends and family नावै का आमते रगो suicide बुंग होइसे जोगाबो actually accidental overdose या आम intentional नि दसंके intention के न बो थैना म जों बिन को लामा नु यांगे के third hingga chiniaro ani maximum patient miao hepatitis C, hepatitis B, HIV/AIDS positive. Hingga overall untreated tonka borgo deadly. Amon bagi berthiyo, hingga am bagi nang mia balai kenang stress risk haka parents type patient dong no drugs to no recover ngai no nang ni bukha determination dong ke tai jengbo medicine baksa rekha kisa jantrona komi jang nai fia amo to habit ni se ni minus ning training mar nai kintu ni nije drugs naman bising tije infection dok ngai hepatitis or HIV ka awan treatment balai no important kam no equally no nang important mar nai actually taps nang kokmani abo bangke ching ojaga ang ani local doctor by sai sai ma ka je hepatic foundation of Tripura ni tongpho IGM rogo manthogo hinge amaro bosang borok sia mang se paran borok ke information kono fan saimia hinge borna borok sikha bojaga thangna nang bahage thangna nang ke medication bo I guess abo free ken mano ni baksa sawo ba kom damai mano hinge HIV ni bagi bo district hospital level lo hinge go oro GB hospital logo STD clinic STD hinge sexually transmitted disease no and counseling center tongo hinge ajaga boro HIV ni screening bo khainai te medication bo free man fo hinge amaro bo kono borok saimaya hinge onek borok wrong information manjak patient and family members hawo drugs aken thine hini borno boisa bayo hne gang aboni borni je myth bor je wrong information mamano bo ang borno saka khata thiji steps nana nang nai nang noga asu mane tongi chogula khne ke thine ni ke many reason drugs ni abo medical illness ni bagai mano hinke suicide overdose atiro common kaisa suicide ni case man ka abon ke borno drugs sawo ni bor identify den kha ke je boni loge drugs sanai rong ni bor ni bomo joton sai ri bekha ye para o haibong tongo o drugs sanai te phalne romoi bulayo romoi police ni thane re layo o hai bagi hoyto ba bo bujagna tokjagna kirimano ge depression bo khoroksa suicide khaika o heroni bagi le kono mane message tong bai ke o suicide khaima rokno ka saima amhaironi bagai ang special message namo jungo actually jeng borno bui to khangka kaisa barbaric treatment hain khata hediba nang kuno nang logically civilized way nang treatment ko manage khade nang je kuno kaisa ang kono hinge am to bor depression ang nai no suicidal thought phainai no nang borno samaj borong ni society sin da phawabong ni mung chitra ni bising khobja ka bui bor kok salia bin family na ba ham ya hanga family member ro yang thamchi pai ke bono hanchi nai hinge bin ta kun lama se krikha school of teacher rok hanchi nai bon angkhana se jaga krikha hinge am the belai na wrong way hinge amoni bagai seng tam khanya hinge ang haina haisa compassionate care boro ajaga o ichha ke da lama hamyo thangka na ki accidental thangka second chance na nang jeng jotono jeng sabo hamyo khaya tong khana ang to gosime jang samo hamyo khaya tong khane hinge jeng waise jeng jotono ka se sinner kya hai di bang ke borong no second chance na nango pa borong ni age sung wan sung nai nango borong ni age ka hormone ni age hormonal changes ke chini samoy bai bong samoy onek difference sung bor relate ke me chin samoy asuk cell phone ro kroi social media ro kroi asuk distraction kroi asuk ma man tho yang ke akra ro sai man chung bong samoy busa kam to mani ke ab sung compare khai me bor ko chin no wan sung ma ya chung bong no wan sung me yang ke kisa sung distance niche ngi to mani generation gap abno sung close ma khainai hinge nukjago je buma bharo kisa chara tor thanga hinge bisya se open communication khalaya para rago bo okra hinge kisa do chakri kaham khake kisa
kok komsai borok tori tengya diba hingga neng para di cai rok bahai tong amro ase khobor na je thang hingga angke sawo open communication khalle di kathalai tong le di hingga problem buing khe jate non kiriya wi la je wi chai manai jat nge nung mo kaisa kaham rang puisa bai solution ria par nang at least nang advice le ri manager as a citizen as a Dophani kaisa okra bor khija mo hai ke tong kha hingke sa buta hingke bulai to lai mani ta belai khena ang aboni disagreement khaiwa aboni approach no fia ang bor no hambai ma ro je para dof angko abutei association ba group khulongman motha amo belai kaham amo nai onek saya bor rok no saglak kirima bahab ka oje drug dealer rong no se bisi jeng strictly punishment na nango borong no busung na nango tangi nang mo lama thangka ni government job malia ta na borong ni busung ka se history na nango ekdom directly borong no red by strike out khai rikhe bo chukla borong ni busung kisa borong ni side ni story bu khana na mo sungota hingke Second madam asuk kabang masang to norok to miya wo khomolongo simi seprai exercise high treat mane motamoti kok salai ke whole Tripura busuk bangai tong khana tabo to rehabilitation center bokri rehab bokri Tripura ne bishingo tongwi bo busuk capable langnai mane abonote ke se question tong ani ika o tong mungo asuk Tripura kotormani sera sikla এবং চিন্তানি অভাইব ফটেজ দङ বরি রব হাইনে নাই দङ বরি নামানি ফটেজ রব সির নুগদালি এতখানি সির পোসিং খাইखे नालाय दङ नेडल रो शेयर खाइलाय एके ओ नगुइना आं मा तंजाको तासिं सामा हायबा बारबारिक अवस्था सांघातिक अवस्था एपिडेमिक जे अंगि तंखा और महामारी अंग तंखा बनो ओ तंगमंगो निनि रिहेब करे हिके बाहायके माने कंट्रोल खाइमान लाइने बा बाहायके अबनो अल्टीमेट ताबुक जरानि बरनि सिमि चेंगलाय खायके बो स्टेप बाय स्टेप तामा सामु रमना नाङै तं नों त तासिं साका सरकारनि कायसे रिहेब खायना नाङबा स्ट्रिक्टली एक्शन नानो स्टेप बाय स्टेप तामा खायना नांनाय step by step खाने के चेंग different level ने prevention नोना साइक ना रहे संख्या 3टा level prevention जमान primary prevention के नंग आगे संगमना ना preventive medicine right immunization vaccine और मनावा के primary prevention दो के जमान पारा रखो तब awareness खाई तो मनावा के primary prevention secondary prevention है के आंगमिया खाई मनी केम नंग दाती के नाये treatment रना नहीं हम रना नहीं kita tertiary je prevention amka upper level jadi engjagrono complication ning yawi borno jere permanent damage theke sing katiri tonani amka tertiary prevention hangenge kisa to go it's difficult as easy as haijung baying ya just like tertiary care of level of care hangge jengjaman GBO referral khale diba hangge primary health center ma haino amti haino different disease bangting different condition ni different level to hangge primary level lo hangga ke community level lo khaima no jemon awareness school rogo khaikya hangge oko policy rok strict kha America hangke jemon drug free zone dong jekini gini आमो चिनार ताफन करिको आं खनाव जारो जेबन सेंट पॉल्स मनंखा बा उमटे स्कूल बसकां रगन फाललाय दंलायो आमना किने ड्रग फ्री जोन खायना नांनाय आबो पारानि लोकल बरक थांगै बरंनो प्रेशर पन रिमान अथॉरिटी रंग आम दिक सलाम दिहने कि एनी कॉलेज रे स्कूल प्रीमाइस नि गानाव जाते कोनो ड्रग्स एक्टिविटी नते नंगैबो मांगलाक फालैबो मांगलाक ममो काइसा आमो काइसा वेरी इम्पोर्टेंट का आरोनो तो बय पाइबले हिंके सेकेंडरी हिंके तो जेमन त्रिपुरा जे डिपार्टमेंट अफ साइकियाट्री आं साइमे बर बसे एक्टिव बरक तेबे एक्टिव ना नांनाय जदि इंया हिंके बरक पारा बरक आं खायमा हाय केम खायमान बरनि थानि तेबो रिसोर्स दङ आं त फातानि फायने आं आसक आनि रिसोर्स गरै हिंके आं त लिमिटेड रिसोर्स बाय फायमानि हिंके बरकते खायमानो पारा खायने के हिंके बर एपिल बो खायमानो एज अ डिपार्टमेंट हिंके त बं कासे अर्गनाइजेशन हायिं थांका हिंके बर आं सामा हाय रिसर्च रगो मेडिकल स्टूडेंट न यूज खायमानो हिंके ताकतो अब मेडिकल कॉलेज हिंके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट तै प्रोफेसर रगबो खायमानो बरक तै कोलैबोरेट खायै तम सना एबन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जे प्रिवेंटिव मेडिसिन ने और होतंगो बरक नि डिपार्टमेंट मिली हुई एक्चुअली बरक ते कबंग प्रोजेक्ट
खाइमानो आउटरीच बिसिं ते इंगा डिपार्टमेंट बो प्रोग्रेस नहीं जा खाइ पेशेंट चिमे नाइलायो थांलायो दं खामनो डिपार्टमेंट हिया वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का या बोले या वो तो के अमेरिका रहो इंगे तो संग फील्ड प्रोजेक्ट मा खायो इंगे प्रोजेक्ट खाई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं नो संग जे कुनो क्वालिटी जैसे बना नंग निजनो संग परफेक्ट नहीं मान जा चिनी यूनिट तामो इम्प्रूव खाई नहीं आमते हे मा खाई उटा जे कुन माने ये आम हाई खलाई ओ डिपार्टमेंट साइकियाट्री स्ट्रॉन्ग खलाई इन्वॉल्व ना नांगो पेशेंट चिमे नाइ रहमा बांगिया बरो कम्युनिटी बेटे वो लिंक टाप ना नांगो ता कम के सेकेंडरी नहीं के एट द सेम टाइम अगेन डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री बरो टाइसा बरो ने अंडर ना एक्चुअली रिहेबिलिटेशन बो उनको काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन बो उनको आंगो सुमानी आंगोने बरो वे बसालाई क्या है बना आंगा से सपोर्ट मान होया इनके अब तो बरो किसा ट्रेनिंग नांगो ट्रेन खाइजा बिसी तो नांगिया मांगने माकथम ट्रेनिंग खाइए बाकी इनके कोगन तो मुझे थेरापिस्ट ना बागे ऑल यू नीड इज अ काइंड हार्ट नंग कंपैशनेट काइंड हार्ट नंगा के नो अन किसी होंगे आसे ट्रेनिंग आसे हाई फाई ट्रेनिंग नांगिया का आंग तो ट्रेनिंग रिमोटली रहना बांग रेडी तो गो इनके सेटअप बांग हेल्प खाने रेडी तो गो किंतु आनी लोकल सपोर्ट नांगो ता इनके कैसे स्पेस बनांगनाय अब रेजिडेंशियल खाने बागे इनके बरोंनो ताम एक्टिविटीज रो खाने नी ताम के थेरापी रन खाने ना आमरो के आंग जतो हेल्प खाइ मानो फिया अवन बागे न किसा लोकल नी इनिशिएटिव के वो ना वही इंटरेस्ट फुनोगे आना अप्रोच खाइ के इनके आई एम देयर इनके लोकल तब बॉडी रो खाई तंगने रो बरनी कोनो माने रूल्स तो तंग तब ऑल जागा वो बुलाई तगलाई खाई तंगने रो बरने नं कोनो कक साना रे मोसो दे फालनाय रगनो बापा साने रगनो रो नाइतो बोला कोनो नाइतो माने तो कहम न फिया बुलाई मानियो हंके तो बरंगनी यू नो टेक्निक जे आमने किसे बर मॉडिफाई खाइके साओ बर कहम इंटेंशन बने खायो बर ना हामिया हिया किंतु किसे रॉन्ग अप्रोच है इनका नंग बुई सिकरी नि बुसान बन नंग बुसक सारी मन है दिबा नंग बनो कहम के अंडरस्टैंड खलाई न ट्राई खाइदि कहम को बुजुग हाके निन चराइबो दिन को खनानाय सेम एग्जांपल बर बाइबो इनके बर जे बरनि जरा नि बिसिं कारी बुई जे महाय के दफन बे के आम तो बेलाई न संग एप्रिशिएट मा खाने आं बा मन साजाका फिया आम ते के बुनि से कांगो पब्लिकली आं कैसे नि चैनल ऑन वीडियो न खानो गे आंगा दिनो किसे थुइ मान लिया खारो का के ह्यूमिलेशन बेलाई चिन बरंग नता नंग लाची रे मानि बुनि बस कांगो आमो तरोगि थांगो अब सानाय रखर पक थांगो किंतु अब लाइफ लॉन्ग तरक थांबों आरो ट्रॉमेटिक इंग थांबों ब्रेन अब बरक उलो साका काइमे इंग थांगो बरकनि यू नो सेल्फ एस्टीम बखा बिसिं निजे कॉन्फिडेंस रक ब्रेक डाउन इंग थांगो आमरो नांग किसा केयरफुली तंगलि हनि मा हनो तामबा आमो के चिन दफानि बागिन चाया बले जों तो हमने बनसे अन्य दफा बाय नरि तनजा चिकन के सरप्राइज के जैसे निजे से हम खाई तंग बुइ मनि लाइनाय के बुइते जाजागनाय के आबन बागिनो जे आमते हे ग्रुप खाई तंगनाय न काहाम खाई तो फिया बुलाई तो या खाय ओइ काहाम खलाई कक सालाई न अंगो खाई दे तै फैमिली मेंबर न सपोर्ट दी नांके डॉक्टर थांगतिन रको किसे मिसे सुबानानि बा कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड खाइमान बा नरनि कैसे ग्रुप नि थे बंगनो साप्ता बाइसर फन खबर नानि बाहेर दं के न आमते खबर ना के बर सपोर्टेड फील खाइनाय को चराइबो साइमाने जे बर आनि वेल विशर्स ताखो बर नेगेटिव फन मानसुक मन ओ जोंना रमै बुइ आन्ति खायो के बर वानसुक मन बर एनिमी नि पर मानसुक मन न वेल विशर फनता के इंटेंशन तो काहम न बर नै फिया बर अप्रोच के आसक साजागलि के आवन बागन आं एक्चुअली के शॉर्ट कैसे ऑडियो बन्द आं मारे हिका के खा खायो बर रक्ताइसा कंजर्वेटिव यू नो मोर कम्पैशनेट वे अप्रोच खायने हने ताकि संगे के कबां बरो नाना फोन खायर का न फाय नि खनो त्रिपुरा वो आरो खमलंग न ट्रीटमेंट खायमन न खानावै कबां मा गार्जियन रो साखा संग बाहायके मालाय मन बाहायके मालाय तो फनो आं बरं न फोन नंबर बरेले बरं न जरा बरेले ता मे खाना वो प्रोग्राम टाइट 10 दिन वो प्रोग्राम टाइट एर परे के से फ्लाइट हिंगे के अपन बगे बरक न जरा गार्जियन नंग मे मालाय ने मोसने रक इवन जरा हमना मोसने चाइ तंने रक नंग मालाय मै फान बरनि थाने नि मेसेज बा नंग ताम बाहायके तंग दि ताम कोनो साहर न मोसो कक्तिर पर बिसिनते
First of all, ang sorry mah nai borok no ani kha khamani maya fanai ang nang jorari manlia engke o khumulung na bo ang ase KOKTRIPURA ti rok bisi advertise rejak liya tam ba ang swnamkha ana saho ka je jeng control khaiman liya ani yak bai yak ni borok saho kabang ma borok phaikya jeng salsa bai de khaimano salnai de khaima sano kem nong ke salnai tang manage kheme ang thana ready dong phana ani team rok phaimanya borok to government employee ani jar local doctors rok dai ani je medicine bangnai rok phaimanya ingke ang saka tabok ta asekta saho chidi tam ba firogi rohna tam haibole bora sa hasal ni phaibe nei ke next time ang kiti kabang din khainai na mansuk tongo salni pan khayana ba different area pan dudin khainai ne khata bai di ingke ano to jodi borok ni kono question rok dong kha ingke ang tabo Facebook ani yak bai yak ni je group no formal khalai ingu khainai te website bu kaisa slapna ni dongo hengke nangkha hengke request belai bang kha hengke maybe once a month ang online phana borok no live question answer khainai hengke boro ano Facebook to secretly message pan rohori mano publicly sana mujung ya hengke hengka kono lasina great drugs mia ang kaisa kok jotonan saka je nor kaisa tam common mani nu kharo nang saisung ya kabangma borok sajak family member no hangka nang saisung ni saisung family ya or kabangma borok no sajak amo kaisa jora hamya thang tongo jenga bo jotor khaike jeng overcome khaimanai jotor thangcha ke bukhara gi khaitong mangke hene ke khata thidi hingai nongni cherai rok ke bo addicted tong khainge borok no health check up bo khaija mase very important most of the time borok ni liver rok nostong ja ba ko ja kintu treatment ke abo bo hamai mano early stage hingke hingke ana to yak bai yak ni through te bo message khaima no kuno kaisa question ko tong ke tai KOKTRIPURA ti bo khaima no hingke ang bo Facebook more available na ni manso gi tong ta bo ani ko ni te web page ni te hingke tai tam sa next year ko malai nyani chance tong khat malai lai ni ta yak bai yak nang motha khaimani foundation khaiman abon nahar mong le tam yak bai yak motha khaimani actually abo hingkai community development no jeng abang American ni inspire ngi khaimani hingke amo hingke senior to kabama NGOs rok tongona hingke ang buino bo support khaimang khamo agi rogo ko khaike pia ang mansuka borong ni goal bai bong ni objective bai ani milia hingke yak bai yak hingke saisung individual na help khaiglak amo hingke community level se khainai musung hingke America wo tamotong kaisa kaisa area o jemon tabong nondonagar phanangkha ge community center tongo community center hingke tam hon amo jemon town hall mini town hall haita hingke ajaga wo tam tong library phane ekta corner tongkha hingke music ni phana kaisa corner tongkha cooking class rok phana solikha hingke baksa ke community garden khalayo jemon city tongai rong ta space karible ga jaga kar borok sabji rok kailayo vegetables rok gamte very mane integrate bo khaibuno kaise kaise mili rok tonglayo hingke baksa ke a hall rok no space tongkai birthday party rok khallai ke amti rok hingkai borok free mangse aro jemon nang stitching kereng hingke volunteer rok nang buino phurungka ke baksa waisi ke minimum price pan nai mangkha hingke baksa ke ba yoga rok phan phurungka mohai khalai each kaisa kaisa jaga community center tongo gam te ke chrai ro encouraging go hingke nang every Sunday pan mala laiketa hingke community center ro ke baksa jaga kariyo ke tam khai school ni no kaisa room no borok na layo mahai ro khai mane ke ani kaisa dream hingke chingkha city tonga ro to tabo agartala tonga ro kisa misa sibayo hingke para bising go to borok disconnected hingke borok ni dunia no juda chin no juda thanga hingke para bising kisa mohai community center tongkha hingke ar ro jemon kokka hamsanai rok phano waise su thanga hingke idea ro creativity ro kha o jemon club by or unko boro collaborate khaimano hingke sports ni bhan competition rok laikha ama hingke healthy way taw baksa tang drugs kuno khaina karijak
mobile game thangma bade kono kori thangna logi maya gam bono competition rok hingke angno goro buini boro rok hingke quiz rok khallai fo chin boro ke cherai rok quiz bo khaya mo ki parents inda do sangka boro da encourage khaya na ki cherai rok da interest kari ang sai maya ke quiz rok competition khai mano writing rok competition khai mano eno ni journalism topic ti khai mano anti hairo ang khalaina mo sungo hingke para mote khe khalai ke hingke America rogo te phatani country wo village by city ni kun difference kari city onke traffic jam besi village onke traffic jam amasi se difference tai shopping mall bo tongnai school bo same standard road condition same standard education level same standard hinke amasi se difference hinke amonani dream hinke yak bai yak khatam khainai yak bai yak ni hinke ang 100% ani thik khaya tam spoon feed jeng balai khaijago baisaisu spoon feed mane nang jotono ri bai kya nijini kun effort kari jefro nang effort sara khai kya hingga abo success ing maya nang nog na je onko coco neu tam sanai butterfly jefro chikon nang phaibro bini jorani sekang nang kostang na aro kaise tongwa boni probab je jorani sekang no bono kostang man nogoi tiklai reka buthui ji thanga hingga bono ni effort nang na hingga pa je parani borok amte he idea ngai ano jengno inform khai ke borok kisa 50% se ba 40% cost mana nai ge chingbo support khane 60% te bagi help chung khalai nai ba mahai ke na borok ke kaisang man boreng ke borok ta kisa para borok bo help khai ni su banai amte he ani kaisa goal tamani ta ke amke inclusive jotoni bagi na hinke abo to audience rok se bahai ingja am borok thani sai manai hinke tabuk sang ke jengo drugs related no khai to muta ke America role tai bisi bosu tongnani mane one shok mung tong te mane Tripura phai ani ni jina hawa phai sharp khane na bhairole musuman tila to Tripura obviously phaina musungo kintu no or tongnai sai manna or onek barrier bo tongo ora ang America tongkha sang kha khayote bisi or samung khai manai hinai American ka freedom tongo free flow kon politically kuno you know asuk barrier bo kari ke ojawa to nang onek limitation nong nai hinke every now and then kisegen strike ngo bon ngo kono samung se soli mayam hairong hinke busuk ang adjust khai mano ani work life am kaise question mark tam ba ang tayang system be used to thanga hinke ta kisa difference ke chinayang ke bele professional mane time is time nang kaisa front desk ni counter buri mang ni tong phano nang borno kok salai manok lang nijini samung bai busy samung kari phano kachar bong nijini bijing to nang aro rogon nok de same age ni buri mang ne ke kok salai mang samung pong pok thang mano ga ang amtin bagi ba ani jodi ang nijini hospital phan khuloka mo hai ang amno hno jang work ethics kaham borok mana nang nai hinke amno training rungna nang nai hinke tai laboratory lab ni result je busik reliable abo bang assignment glak hinke aro hinke ke everything is centralized hinke computer ang click khere hinke no lab report so yo kota test ni hinke bor log lagi no within an hour anar tai sok tong phayo hinke ab borok well qualified khaijak borok screen khai kaham ke establish khaijak ang barana nangya ko mokhe patient se thei talangai biang thangdi am pore nursing the few days tese nijin report na hari faidi o patient ni diet to ya bu chin se diet to hinga amti ro ang kise frustration ang jagi mano hinga saimi or ni infrastructure je fro kahamang nai tai borong ni mentality patient tai doctor ni kuning mentality change rong khangkai after rogole khai mana na hema tong hai ka ang retire nai se phai ne man early retire nai phano nijini nijik ma khai sene an hai jema tong paithago ni tai bakhabisini ko kunu tipra sarona kasar mongte da tong drug sane rono phano ba in general jotono phano thangya sani bat phaini bisio hanya hai malai phine abun jorone sekang nang kri o jarao tam ko kasanam ani ko kasanam suma ke chini borok bisik kathalaya hingke amano kathai tonglai di ge jealousy tongo
belai hingke judgment khayo jemon nono nugiasini saikimnai Mr. Kamal kolaiba mohai sible hini pan saikimnai aboro nang saisi manya one time look ma bai TV kisa noa bai nang nono judge khaikimnai amti rogo energy no waste khaya kare jeng focus mangnai jeng kaisa na kaisa hama hamjalainai kuno debor ma jamatia koloi rokhnai asik subdivision angkhangke chikon bisingte chikon community ring thangnai ke unity belai nang tongkhangke tai mind no pure khanya nin belai nang tongkha jeng buirok bai tongde chini mind asik jeng to recently Bangkok thang phaijak busuk borok pure khota uphano hingke kok kom sadi action bisinari orang kya ultang tongkha kok kabang sanai action bisinanai tai gap no kisa community nini chakri ni status panangkha nini income ni status panangkha nini boys ni phano okrang ke charai bi salia am gap tongsak jeng develop maya jese kono rang di individual level chanai kintu society yo nang buini dafa bai sini jang na hingke mo hayengla agnu go je india ni bisingo na gujarati ro kaisa na kaisa busuk hamjalai tong kono jaiting na nangya একটা সারনেম বা একটা অঙ্ক টাইটেল না নাইয়া গুজরাটি হিংকে পাইখা পাঞ্জাবি रो सेम न बर महाय हिंके आवन बागि न जों आव बेलाय सोलोंथाय साक साकनाव न हामजाक दि निजिनि दफाना हामजाक दि बुइनो साइमाइनाव न ब महाय नि वानसोइ एनर्जी वेस्ट खाइदि कोनो वानसोना करिके बुइनि बागि हामियाता वानसोदि काम बटा वानसोदि हामियाता निजिनि बागि फन वानसोदि हिंके आवन काइसा आं सावै पारना मसुगो Belaikhana hambai sini bukhuk Dr. Swarnalata Dophani nangmani kok sing salaika ereng ke buna mazra no babanya mazra ta silihni samung sikabang khaji kok kaisa sade abale belaini nangmani kok saka takhukte bukhuk song asuk jara kologma nawai norok bahai nailai tongkha sing tini dofa hodani bai bagi beseke bahai ke sing kisi sapan kok salamen bisingti pan chini takku bukuk song kisa lama manton kisa sati manton awani bagino sati oglai mani obai kenu takuk ani bukuk Dr. Swarnalata bos yak bai yak boni mothani bisingti bo thinangni tibra sarani bagini bo naharmung America tongi tongphano bo America ni green card holder arani kaisa nagorik arani citizens ongphano bo tirpa hasten oro omthani thiklangmani thaini lokorokno kokborok sanai rokno oroni tibra sarano pogi thangia ko homni nu chinta kaisa incident bai seboni mukti thangia obhaike chini Dophani sijak sajak nugjak rok bahino America tongi phano tonglai maya nogui nahar lai chini tongmong rokno bo bahike yakagi mane o lama rokno phonoi saiklang thangman bagai nono belaikhana hambai haina hai KOKTRIPURA phaisingti belaikhana hamjak mate kha besingni khaksang maya pharo tai joto tiprasa lukorokno jara KOKTRIPURA nai tongnai rokno haina hai hambai khulumka nai tongdi jorani kok panda